MCA wa Tala Jackson Ndakane womyo kanyo kwi amwema thukumi ma serikali ya kaunti ya Masako bonge wa Matungulu alawe tatamethi tumaitwa isia maundu maulusa ni soko ni wa Tala na kuthosia mianya na ibanda sia utandithia kwiyene nthu wathukanu na miao na metala ndaka ananie kiti no gukunikela imwe sia ibanda kana container ilaina itiwe sokoni uo na kubango kundu gute kwitikilia batema walani ma mubea wa muyana na ubangithia wa Masoko kaunti ni ya Masako Boniface. Kwina Jackson Ndakane kana Ivanda kana kondaini lesi twenza wa nyumba ya Tala usmusini wa Tala ni wathukanu na miao alama nasi yeva mainati ya metatatala ya elite ya uvangithia wa soko kwithwa vena tandithi ingimethiitwe mailalamika kana kuteta muno yulu amevangile ya soko na Ivanda ithi kana ambe kwa seni mubea munene andasia kiokoni cha kwa jane na tambuka bengi wa KCB area yesu andasio inethi hapa yetu containers ile na containers isu ile mbele security threat kwa Kenya Commercial Bank na nasi ibetangwa within the next 12 hours hapa ikethebe container onemwa na nimuona ninekia stickers sia manenga notice mabetange ini containers isio na sietha onisiebo ikakuzwa netinga itwa kwa kanzo mundu la wisi kana be kindu chako na nenga nite kanona akombo ethetwe kula wizinu na mukombo etheti ayakoze kilona nenga die bala uli otu iwetakana nevu soeseo serikali ya kaunti ya Masako elita kwithwe yosa na kuvangithia iwanza kana miune ya toi matumota ati oti mianya ya kuthosia kwila matwa ita mwendi mombe wa wendi wa mwenenthi kana uthukumi kwi mwenenthi na kiwanza kiki baacha eletha kiki wa Cabros ni county government of Machakos kikanengwa atandithia alame ba makipikipiki ugezaidha no mege tu biashara tu nini na maikwata parking zio za mota sio na maziki wa shed ugezaidha mekuania bume safely kwa spirit ya county government of Machakos loto ngwe ni governor Obinya nimwe investors ta KCB inengwa very conducive environment otu miaukanyo kana utaukuye nthi na muno atandithia sokoni uyu wa Tala mekesetikila kuveno ilovia sio kwa kuthogwa mianya ya utandithia atio mahiva ilovia ni lesi ya koti wa serikali ya kaunti ya Masako malitaithwa mayiva na ndiasio Jackson Ndaka wa Wambua ni womusa kuwetala na ndikeze kwithia whatsoever mundu temusa kuwa mundu kunenga na kibanda soko na kiosk soko kieleza kiitewa wailo yu kanengwa ukallocate wabala wende kia biashara freely ni county government of Machakos no yiki ya biashara yaku no thiba kakoti kala kanini kaiba wakwa kanzu lakini ndukaitwe mbesa ni mundu kwa huku mwa mundi mwene bia ni watamuka matambia ya wetakana me misingi ni ulusani na la maendeno twaizeki maendeno mathanzia sia kwa sema uya mokuma kwa serikali ya kaunti ya Masako na wani umwe kati watonge la mateso vindise kutwaise maundu maulusani kana kuona mwe maendeno vinye ya enenthinzia neithi this week tuenda senja motion ya Rita nundu wa corruption ya muthembosu kwa ulo kwenda kuinuka elie miluku ba ungo na yenda kweli kwa uwe kalima Tala mwikethe na wia na sindu ini betangwa with immediate effect na yubandu ba ukombo ethia wale ithi kulia mitau ithi thambu ndi ana ye 220 tiko ka kwaza mbesa siandu kwa unye nasio tanimu za kuetala mundu wonde ndikese kwithia mundu ukutewa kibanda kila niso kwa ndini kila ni kuunza ndikese ya mundu muteye kibanda kalima Tala ibanda mwelera muinengwa mana no ithio yandi kwa balone kanzu uthiwa ya kibanda chakuba pa no yende ya biashara no la miongo elithiba wa kana miongo tatu uthiba sawa kwa ani munile na iboni thelile na nitukie na tikwenda mundu yote and those are very serious allegations I'm now following now this time round unaona ba kana ndo Tala mundu asioke kwa kaunti ya Masako Tala nyeni twaboni mutisia